Ih, di preman setengah matang dihupin-ipin ki. Berarti diperintah ya. Ada kopi. Kamu ngisi lagi kencang-kencang aku lagi. Larang kita digebuk. Makanya Kenapa emang ira? gigir gedik bae. Waduh, Ada kopi kok. Endi? Kopi dia. Oh, Sudah, sudah. Woi, Don. Preman setengah matang. Bodoh amat wis lah, sing penting kita selamat. Wis. Maaf ya. Lagi buru-buru. Ini si koplak sanime. Lira udah. Si Reki mah sanim ning pasar malam ke digebuki wong. Digebuki siapa sanime? Mbok, gebuki sapa paling pasar malam ga? Tidak gede dur uangnya ga? Lu anak gua lah kau bener ya. Tak bela-belanya pisan. Mati terati. Aja selamat bos iko. Mau kan tadi bedong. Gabah sih Rama. Laju motor ini di bos. Waduh. Motor tinggalan parkiran. Wes, Bribin. Endi nasi padang ya. Boro-boro mikirin nasi padang, Kang. Gua awak dewek hampir mati di lapangan. Digebuki preman pasar. Lah, ilmu sing kitane ora dinggotanim. Kayaknya ilmu lebih tinggi daripada ilmu Kakang, Kang. Soalnya tembak ilmu untut, jojong bae, orang mempan. Hari mengkanan ki carane nim. Kakang sing turun tanim. Wes Kakang menemburi bae. Kalau kita ngebel baturan preman pasar rau. Sekalian direbut pasar yuk lah. Ya wes. Ya Kang, kau telepon baturanin kita. Halo Dad. Ya nem, anak apa? Kita butuh bantuan dewek Dad. Ya siap, Kasih mana ya? siap. Iya bantuan kita. Seawanan bes nem ya. Soalnya kita ngarep ngirim tembolok sedikit. Oke siap. Ya wes, kau esok pada kumpul nih kene. Saiki pada balik. Siap Kang. Woi, ngelamunnya apa? Kencang-kencang amat, pengen kawin tesirkun. Wis anak tak bakal calon sirane mat. Dudu masalah kawin bah, masalah duit wingi ka, dipangan codot karo laka balik ke maning. Coba bah, tini kining abah, menaining abah mah ngegai, kan abah mah pendekar.
Wis gah, saiki mau wis bengi, kesuk maning kok ditiliki ning Abah. Marana katuru, wis bengi saiki mah. Ya wis gak, Bah. Gara-gara wadon mawan kan baru bisa turu. Bayang-bayang bae bene iki kita ngadlang wadon laka cungure. Apakah ini yang dinamakan cinta? Sampai miang-yang baik ini. Orang bisa orang kelingan aja kenalan man. Sampai garanya. Naik pendak manik kan sebelah. Kalian ki wis pada siap ta nih? Wih, siap Kang Perang. siap. Boleh. Kan bae Kang Ki. Kita nggo trik bae. Bocor orok. Kon jadi intel. Kalau menunggu dewek kan, kita cegat. Kabudi bae yang dalan. Ya wis, Suara bociku. Pinipin, merana dinte dikit. Siap? Ya siap. Oh Kang, kita temuan itu bocah, jemputan, ngejemput bocah dipit. Ya wis, kita gana baturan ke. Nih. Ya, yuk. Ya. Mas, Abah harap niliki bocah ya. Kone umahnya dikunci, kuat kuncinya ning sorwakul ya. Ya wis. Macarian ning Malaka ya? Lah, marani macari dikit lah ning mae. Kang ki kopi nek. Ya. Kang duit belanja entek. Oh, ya Ki. Engkau kakek malah bulungan di pasar. Lalu wis bikin malah nggak mungkin mah baik. Tenang ya. Kadang lebih basah dikit nih dalam bocah. Ya. Iya. Ya wis. Ya wis nuwun Kang. Ya. Bocah iki pada ngendi sih? Oh, klik dikit. Ini sih dia ditablokin. Kirim lagi di jalan suwe am. Nongol pendek rentut man.
Pasti king jaluk duit. Nah, sira iki ki wong iki sih tak glati-glati anane ning kene. Awas sira. Woi, remen duit anak kita. Megawe nega di ora. Glati duit dikunja, glati nelui. Sing bener sira. Ada artmanya akan megawe mah yang anak kita. Duitmu dipangan, megawe mah ora. Kayak orang glati bae glati duit iku. Jangan ngedolentut ke digayane 2000. Boy, dia omong malah tutup kuping. Borong ngejawab. Dia asar bocah ora mangan bangku sekolahan. Dua orang pengen ngerungu bah. Buku artis udah ngerecek bae sing esuk. Dua gue dibit gini ki ngomong baik-baik. Iya ga? Tenang baik bah, masalah duit abah mah. Lamun orang kebayar, siap kita ngawin anak abah. Waduh, jeruk makan jeruk. Tenang baik bah, masalah duit abah mah. Ki rencana nama kita ki. Berarti arep usaha, berarti duit. Gimana bayar utang abah. Tenang baik kan enggak? Ya wes ari mengkonan mah, awas lamun nipu maning sira. Tak polet sira. Iya gah, hari mengkonan mah. Abayar pamit bae balik. Ya. Yes, bah. Hati-hati nih pengkolannya bah. Ana apalah? Pengkolannya belok, aja lurus bae, mentakan nabrak. Iya gah? Hebat kita ki ya. Duit pendekar entut tetap tipu maning sampean kita. Dia si jangkung kian digelati muter-muter pendakin. Ayah, apa nih pasar ya? Nim, maaf ya. Kawan nani kanane hujan. Terus ada perlu apa gede kita? Ibu kadi pegang ngomongnya masker itu sopan amat. Ai, kilingan nih. Yes, saja sesuai lah. Terima kasih yuk, kumpul ya. Ayo. Bilang, milih kita yuk. Ini, Tempur yuk. ya bang, ayo. Ayo, cepat. Ayo. Nar, kan bae. Iya, Bang. Lan ini mat sari karo sarip be. Orang-orang sing esuk, orang kedelang cungur-cungur ya acan. Lah terus pramen bocah wingi kan jam motor masih ana ning parkiran. Orang-orang Iya, premen. Kang, yang jangkung ora? Embo. Ini sekolah kaya nanti ya. Lah klemen. Ada perlu sih terus jangkung. Anak perlu apa kalau mat ini? Masalah pegawaian kah? Wis ngopi dikit beko. Iya Kang, turun. Karena nih bening ke anak ka, biasanya gini ngepost kan kumpul ya. Pos tengah kan Kang? Iya. Oh, ya sih Kang ah. Kita merana dikit. Ya wis hati-hati. Bukan anak. Awas keselandung. Anak planet. Iku kayak mesti digelati-gelati wong ya. Lambir ngikut ta. Iya. Gede amat ya. Nar, siramnya arep pundi lah sikin ya. Ini kan nek. Ngene bae. Iya. Kan tuh terik ini. Sinet doang. Waduh galuwe.
Iya, mesti ngambali kita ketuakan. Ya. Ya wis, kita narap lu ngamranaka ning kampung sebelah, ana perlu. Oh, ya wis ga bang. Ya wis ya, Dibatur ya ora lah. ora usah dewekan bae. Ya wis ga, dijebe bang ya. Oke. Waduh, bisa kasur. Gimana lebih ngomong ya? Hei, siap Kang. Pada siap tanin. Wih, atuh siap Kang. Kita orang kita. Ini supin-ipin eh. Belum balik maning, tonggon di sini dalam maning lagi ngintek ini. Wah. Lapar bos. Siap siap. Buangnya lo nggak. Kita tegat nih makam baik. Wih, ya siap Kang. Preman. Siap. Ayo ayo. Ayo. Ayo, siapin di sira. Harus balas kita nih sira. Kok, nggak preman pasarau. Kalah sih kemesiran kita. Cerita minit gata iki. Duel mu apa sih nang wis ha? Tak lada nih. Apa? Untuk ngajian debit kita nih. Bos, orang akeh, bos. Ya praman kita cekali kabeh iki. Tenang, Sira. Habis mekanik mah lagu apa, Sira? Orang bisa apa kan sih Maira? Wani keroyokan doang. Iyalah. Hajar, Dad. Ini, ini hajar malah dilekitik. Woi, luar di gebuk gimana dilekitik kan nih, cara gebuk sih. Bos. Enggak, woi. Asli. Oke, woi. Woi. Saya ke pasar kita hendak ya. Awas ramen balik-balik ke pasar mana? Kira. Mati. Kau kan fungsi nolong kita kan kakang. Orangnya lah. Kang, woi, Freeman, yuk. Kau berikan kasih sayangmu, kau membela seluruh umat. All action. Mang gua matik ya wong. Kak. Jangan itu. Roll. Action. Cut. Kamera action.
Kamera action. Dah, ilmu kita nih, pada ding kita ya. Roll action. Anak gua kalau pasar ini pasar pegawai ya kak. Kopi dikit iku. Ya kang turun. Karena nih nih kan anak kak biasanya gini ngepos kan kumpul ya. Pos tengah kan kang. Iya. Oh, ya sih kang ah. Kita merana dikit. Ya wis gak hati-hati. Kena anak. Kalau anak belok kan kudu lurus bae bukan nabrak. Iya kang. Kami dari Sadang TV, jangan lupa subscribe.